Voin hi September ni som panga sang ni som ni pali ania thlir tu le ngai thatu te chi bai vek kule Mizoram Oil Tanker Driver Association MOTDA le Petroleum Entrepreneurs and Transporters Union of Mizoram petum te chuan ni som pali September sang ni som ni pali in rin ni khan aizo klapa join meeting an neya hetiang hian thu chu in trom an siamani kon pui le sai rang in kar kong pui chu tui al thei phur oil tanker tan che chual lo khopin a chemeka kong chia tlan lui wang hian petrol le diesel bopalin chian na sa taka thlen the wang te tun din huna kong chia wang hian oil tanker engemaw zat chu sen so sang taka siam ngai ani mek wang te in petrol le diesel lak lu chu a hau tak ta hle ani hetianga tui al thei lak lu na kong pui ber a chiat na sata wang hian keini Mizoram Oil Tanker Driver Association MOTDA le Petroleum Entrepreneurs and Transporter Union of Mizoram petum te chuan lir thei khal tu le mi pui kan him jok nan le chiat na sa jok pumpel ani thei nan kon pui le sai rang in kar kong chhezual pui te siam thatani ma chu ni som pasari September sang ni som ni pali thole ni atang chuan tui al thei phur oil tanker te tlan chhun zom tir to lo mai ni se kan ti kan tlan thei lo chunga tui al thei lama har sanna alo om palani chuan mi pui ta hriat thiam na kan di le ti in thu chua an siamani Aizol Senior SP thu chua hi han ngai thale ila Pu Stephen Lalrinoma MPS Senior Superintendent of Police Traffic Aizol chuan Mizoram State Notification number B12021/10/04 TRP ni som ni pani tharia sang ni pariat le Section 115 of MV Act 1988 in tunay na pe kangin anwayami ang hian thu pe ka chua ani National Highway 306 Durlui Khamrang atanga kolasip kong siamek chu chakzoka na tho ani theinan Superintendent of Police Kolasip Order number SPK/R35/2019/835 nisom pathum thakwa sang nisom ni pali angin nisom pariat thakwa sang nisom ni pali nilai ni atanga nisom ni thakwa sang nisom ni pali ninga ni chung hian jingdar ko atanga tlaidar nga thlengin kong pui khar ani dona Aizol lama tanga kolasip lampana lir thei tlan ten har san na han to lo nan nisom pariat thakwa sang nisom ni pali atanga nisom ni thakwa sang nisom ni pali chung hian lir thei keruk nei HMB chinchu chosa bronga truck terminal rangwa muala jingdar ria tatanga tlaidar nga thlengin dan thin ani yang leng pui lam atanga sai rang lampan te pho sai rang bui chali lei phela kalphal ani lo he thu pek zom lo chu Section 179 MV Amendment Act 2019 manga shem thei an ne VC by-election nei na tur khosom palia nisom ni pali thakwa sang nisom ni pali chu chola puan ani Mizoram General Administration Department chuan tun thla a Village Council by-election nei na tur khosom pali huam chunga voter ten vote an thak theinan September nisom ni pali sang nisom ni pali chu sarkar na thokte zirna in le benga thokte tan chol apuang in thanna nei na tur khosang sang te chu heng te hi an ne Aizol district a Siphir Venglun Lunglei district a Bungmun West Serchhip district a Serchhip 3 Chimveng le New Serchhip North Champhai district a Khuang Thing Leisenzo New Champhai le Ngur Mamit district a Dampareng Puiwan Kolasip district a Kolasip Saidan le Nisapui Khozol district a Chongtlai le Khozol Dinthar Nathial district a Nathial South 2 te an ne